abantu bamwe abantu abakorera government bitu bakahumura emirimo yabo ombutongore erizoba basharamo konja kubugabugana kumugumwe gukano bwenje okuraba ombizibe ebakurabamo bwanyuma yo kumura. It is need for the race of members to join the association. Twamarum bya pensioneri ntiba bintu binje bikuburabura ubuno no yeti manya byirwaro usange mbaze tariyo ubundi yogireti manya na kasento mbanka interest yahigurizwe mu kusashura intekateka mu twabature bamwe twasa kuyamba government mu twabantu tugendera kureba ibyo yone yakora. Aba begitira hamwe association ebayisere Mbarara City Pensioners Association kandi nititwe nkantu basa ko yamba twaturu bamwe ncyaba government bwo tiyambe kama tabagikuri matwe imyaka myinshi nari abantu muri magambo imyaka 33 imyaka 35 imyaka 38 nintekateka ngo twabature hamwe twagambye irakarumwe government kabiri no ko basa kutuyamba kutuganyiraho mu bintu ebituriyo twara Everunje evamwe bayikiraho babasa nabo kubitugambera bire ninkora nkanye ne ba staff abinabe ninkora nabo nkako kweza kumura ba staff botakibine mwene ko kweterana n'abahumwire pensioners otunga abanywani o creating a social capital hagire cyakubaho ubine kandi kindi puringa resources together wabo harumwe sente wabo inecho kwenda koroza mozeguza kandi kindi okushoborokerwe byahandikirwe kumanyangu ariho bwire bwo gukora no bwire bwo kumura kuvugana twura twari abagenzi bita twakuze nabo tukahumura nabo bakiriho tushemerwa sima mukama. Mbarara City Pensioners Association aitragambira binenshaho eje kiremo miliyoni 17 izirayongere okubahwera omberemeze butaramona bumwe obategeze na government okonje kuba kwateraho menye korebe ekitsura cyabo mukuru mujye kwasa kubaho abo yin batimera Mbarara City Pensioners group enyinge kibine ki society egi inonje munonga police ronga ziri working in government wahumara ikikwakira abo TV West lisenyomo Gideon.